Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Akan, anak ko. Nanang, Oh, apay nagsamit ka? amo ka kaguranak, nanang. Gaputan na ganang kakabalasang. Anak, nukagura ka. Apay nga ron nga daak dito'y sibay mo ita. Siyak ti inam. Kakaiso na nga anak da ka iti day di amam. Uray pa'y siguro anya tinagbindutan. Kanayon na tasaranayan ka. Di kan tumabalin abaybayan. Ne, agsangit ti anak mo. Mabisin siguro. Alan anak ko. Pasuswemon ti apo ko. Marisa, apay ay asangit-asangit ti anak mo. Mabisin man siguro na. Makapasurun mo't day tangawing. Anak, saan akasta ah? Apay nga akasta mo't ti bagbagam iti anak mo. Makapasurun mo't ngamin. Kanayon latan ngagsang-sangit. Ay, unay kan. Oh, kitaam ne. Nakarkaron ang nagsangit ti anak mo. Pasuswemon mabisin. Maladaga nga rod dayta. Normal laang akanayon nga agsuso. Makapasuron nga rod. Diyak pa yan maaramid ti kayat ko. Ay, makapasuron talaga. Sabay ko na't andi nakagura, Marisa. Anya ti gagaram kanya, Philip. Ang bumat nga di pa'y laang. Sigud nga gayatakkan ka. Sabay ko mata maawatam tirik nakparakan ka. Di na ko makagura. Maag ka di, Philip. Wano di mo amo ang nagpasngayak abalasang. Marisa. Anya laangan ti kunaan kan kadagiti kakalugaran tayo. Ayaten naklata nga oray pinagpapasan na kunti sa bali a lalaki. At dapay ebidensya analnalpasan na kunti sa bali a lalaki. Taaddan anak ko. Sana napatag kanyak tinapalabas mo. Ay-ayatan ka lata. Ket ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Nulakit di tayatan nakmat. Idi pa'y laan. Napingatan nga agar-aram kan ka ni Philip, anak ko. Kat amok anapudno kan ka. Ta itilaksid tinagbambanagam. At dalat ta di tamang idardarirag itirik na anakan ka. Nanang. Anak, amok ang nagnakam kan itinapasamak kan ka. Nanang. Amangan nunimot Philip, ti talagaan na ita niya para kan ka. Ngam saan anataer ni Philip, nanang? Isungarod adyang inaklon. An-anwam tinataer, nulukon na kan tumutlaang. Di kamot ket di pilpilitan, anak ko. Ngam tingitingam anaimbag ti riknam. Amirisam anaimbag ti sitwasyon mo. Tapno adalata na rimat amasakbayam itilikudan ti panagpasngay mo abalasang. Agpay sa Marisa, aklunan na kon? Juan Philip, napanak nakakti panagayat mo kanya. Saan ka nagbaliw nga uray anya pa'y tinapaspasama kanya? Adda ka latta dita. Marisa. Isa pa nagkunak, kat panawanan tapno subadak mo ti panagayat mo kanya. Ngam addala kumakiddawakan ka. Anya dita? Di na kumaapuraan amang ipatagkan ka. Tamo mat, idi pa'y laang. Saan ka nga ay ayatan? Ha? No maawatam dayta, nasaya at launay. Ngam no saan ka apilitan, Philip? Nakasaganak nga aguray. Aging kang ipatagnak, Marisa. Ket tangay ko namat nga aklunan na kon. Kidawak ko mga kalaysatan. Mayat ka kadi? Sige, Philip. Mayatak, itikid daw mo.
Oh, makitam, anak ko. Naganos ni Philip. Isupay ti kanayon ang mga wir iti anak mo. Nakasingsingpet. Talaga nga inakunan akas pudpud no nga anak na, ti anak mo iti kinabalasang. Nanang, Oh, apay, adda ka di parikot. Ibagam kanyak, Marisa. Anya ti parikot. uray nakikalay sa akon kin ni Philip. Jaklat ta masursuro nga ayatan, nanang. Anya? Day tatyang paiso, nanang. Ngam dayawak, tarara umon naklat na. Kinapod nun na. Uray no nagkalay sa kamin. Di nakpay kinaidda apulos. Anya? Day tatyang paiso, nanang. Natanok ni Philip. Ngam no apay ajak pay lamasursuro nga ayatan. Naimbagman ta nagpa-share kayo mat dito, Philip, anak ko. Wen nanang, Domingo ita. Nalpas kami na napanakimisa kadag iti aginak. Iso ngay may kami mat dito'y Good. Kumusta ka mat, anak ko? Anyat ka tiyo sa nanang. Ti sitwasyon mo iti balay da Marisa. Di na ka di pagdanagan, nanang. Naragsak ka kaday, anak ko. Ketuan mat, nanang. Nga oray ado ti mangibagbaga para takop ka iti lusok ti sa balay. Nanang. Ay, kaya't ko lang ang masigurado ti sitwasyon mo, anak ko. Iso a pagsalsaludsudan ka. Anyan. Nangag ko ti saritaan da Philip kanti inanan. Masakit anak kadagiti nangag ko. Ngampod numat. Adda anak ko iti kinabalasang. Rumbang ko maamaaklon kunday ta. Ngam no apay anasakit payla para kanyak ti amin. Marisa, bakit? Umay kanta maganta yon. Nakaidasaran ni nanang. Sa anak amabisin, Philip. Anya? Nasakit ti ulok. Mabalin ka di nga agawid tayon, takayat ko ti maturo. Awan ti mga aramat iti sigod asilid ko dito'y balay. Aginanakan ni Jay. Anya kamot yan, Philip. Ah. Ijay balay ti kayat ko apaginanan. Saan adito'y balayo? No di mo pa'y kayat ti agawid. Siyaklatan ti agawid. Talaga ang kayat kun ti aginana. Unay kan. Nagawid ka siksika. Ora di anak mo kumamutla ang tiinalam Imbagamat ni Philip nga iso ka nun ti mangyawid iti ubing. Marayaw ka no ti inana iti anak ko. Iso adi na impakuyog. Unay kamutan, Marisa. Sentido ko munla ang dayta. Di ka di nagbain anang ibati iti anak mo iti balay ti katugangam. Mabalin ka di nanang. Nasakit ti ulok. Iso nga rod nga imo na ako na nagawid. Kaya't ko ti aginana. Rabi, nanang. Awan pa ilang jasawak. Mas daawak mo't nga rod iti anak ko. Kunana amabiit lang iti papanan na. Ngam aging gaita, awan pa'y laeng. Nanang, da kayo pa ila kumati makaamo iti anak mi. Sa pulak ni Marisa. Ay katuwan Barok. Ang sa dino nga iti pang sapulam kan kuana. Makaamo dita, nanang. Basta sa pulat. Ang mga nadamot tanda ka sa napasamak kan kuana. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog. Amangan no addan ni Marisa. Marisa, bakit? Sumurag ako niti trabaho. Sige, aganat ka. Anya ti kaya't mapasalubong, bakit? Di nakpagdanagan. Saan kan nga agmulis dyan? Sa anak mat nga mulmulis siya, kahit. Urumbang lang ay isang patan kay iti pasarabom. Taasawa kakit nga rod. Saanin ko naklangarudan? Di kan aggastos. Orno ngamlat tantigatang mo kumaiti pasarabok, Philip. Ne, nakasukat ka mat. Papanam? Adda pag nami kadagiti sigod akaadalak, nanang. Anya,
Kasanun ti anak mo ngay. Makaamo kayo pailakan ko na Sana bale, tagsusumutin iti tiyupon. Saanan nga agsusukan niya. Ay, una ikat, Marisa. Anya ka di ti aramidem, anak ko. Apay ngagkaskasta ka. Ay, nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Saandak ko maalapdan. Ha? Basta, adda pa panak. No diyo kayat nga asikaswan ti anak ko. Makaamumatan iti biyag na. Talaga na idumduma ka, Marisa. Makapamauyong ka. Ay, ayatan ka nga min, Mario. Ay, ayatan ka, Met. Sayang. No saan ka la kumakasado? Sa kumati nang ikalay sa ken ka. Wan nga ron. Nagtungpalak ngamin iti kayat ti ina. Ama ki asawa akon kin ni Philip. Tapno adda ka numadakkelan ti anak ko nga amana. Kat kasano nga roden? Santa mabalintiag din na. Ngamin, kasado ka, Met. Addan asawam. Awan anyaman na kanya. Basta ka na yun ta ko mga kita. Ngamin, ay ayatan ka unay, Mario. Marisa, asino dyan lalaki anang itulog kan ka itay? Ni Mario nanang, ay na, nagtaar. Anya? Hoy, Marisa, amom ka di aramidam. Addan asawam. Apay ang makikuykuyog kapay laang iti sabali a lalaki. Anya laangan ti sawan ti tao ken kangay. Adula amin dayta. Saan ang napatag kanyak ti sawan ti sabali at tao, nanang? Tinapatag kanyak, iso, tiragsak ko. Ay, apo. Anya aklase ti panagrasrason dayta, Marisa? Iba inanak kumamot nga inam Iba inamot ti asawam. Kang runaan iti amin. Iba inam kumamot ti bagim. Abalayan, sapay la ko matadi mo tagidaksod da ito nga ibagakkan ka. Anya dayta, abalayan. Jak pa imbaga da ito'y iti anak ko. Anya dayta aya. Nakitak ni Marisa nga adda sa bali akadwana a lalaki. Anya? Jak kayat nga ikan iti sa bali aka ipapananti nakitak, abalayan. Ngamkas ina. Maawatan mo't siguro no apay nga ibagbagakkan ka ita da ito'y. Uwan abalayan. Maawatak. Bayam takasaritak to di anak ko. Nabayagan nga da makakitkita kada kayo iti dayjay Mario. Amangan no amupay ket din ti asawam ti amin. Nanang, amo ni Philip ti lugar na iti biyag ko. Ngam asawa mo ni Philip. Nagkasar kayon. Idi pa'y lada mo, nanang. Imbaga akon kin ni Philip ti amin. Iso adinak mat siguro mapabasol. Nagalasan ti kasta pa nagrasrason mo sika, Marisa. Ay, sandak man ngamin apakibyangan. Apay... Marisa. Anya ti mapaspasamakan ka. Mamati kamat nga taytan pare. Nakita mo na mismo. Dagidyahin da Marisa nga asawa. Ganda dya lalaki. Lito. Agyaman tayo manugot ka akuyugan ka. Ngamin, nabayagan ang doktalak ta amin. Agyaman akan ka, Lito. No kasapulam tigay yan pare. At daak lang dito. Agyaman ak. Hindi kagdanag. Sikat ti kauna na sa pulat. Iti ka nito aka sa pulak ti mangandingay kanyak. Nakita na kami gaya man. Wen, maggapo kayo iti klinika. Sinigurado mi ngamin ti amin. Katpud no. Masikugakon ni Mario ti ama. Marisa. Adda saritaan ta, Philip. Imanugot ka iti kayat ko. Kayat ko lang ay palagipkan ka dayta. Di inakmat siguro mapabasol. Wen, Marisa. Mawatak. Sige. Itad kong ti wayawayam. Nalpay ti abaga ni Philip apimanaw iti balay mi, Mr. Lonely. Ngem sakbay ngay mulog ti asawak,
Napalalo ti panangarakop, panangagek, kan panagpakada na iti anak ko iti kinabalasan. Nagsinsinangit dapay iti ina. Ngamjak pulos inikan iti pateg, dagita apagteng. Tayong pagarup ko, no nasaraka kon ti talaga alalaki, apara kanya. Ti lalaki nga ay ayate. Ket ni Mario dayta, kinungkunak iti bagi. Ngamanyan, tamanipod met iti daydakan nito, jakon nakita pay ni Mario. Impas ngay kung arod ti anak mi kini Mario, ngam saan na nakas ididamo nga da ni Philip amangan andingay kanya. Gaputawanin ti asawak, kat saanan ang nagpakita pa'y kanya. Insang sangit ko tinalaos ababawi, ngam awanen tinaramida. To'y pagayam mo, Marisa. Agyaman kami mat pagayam a Marisa, iti panangipatulod mo iti kapadasan. Anyan ang nagkasang tinapasamakkan ka. Ngam di nakmat siguro mababalaw, no ibagak a basol mo ti amin. Basol mo, no apay ang nagbanag ka akasta. Ta kasado kan, ngam nakirelasyon ka pa'y lang met iti sabali. Di mula napanunutan ti kinatanok ni Philip ang nagayatkan ka. Ngay tilaksid, ti panagpas ngay mo abalasang, kat inayat kan ingkalay sana ka. Ngaman niya ngay ngarod, tay kunada nga ruden, awan ti umuna ababawi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan ngayon patulod ni pagayam a Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti madireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molad. Isagsagot kada kayo ti MPBC